Subota. Moj život je pakao, doslovno. Imam 14,5 godina i ništa ne razumijem. Dvije dosadne sestre ženskog spola gnjave me zajedno s mamom ženskog spola. Tata je zbrisao kao svaki pravi moderni muškarac, nekoć davno. I sad je bolestan na srce, a mene muči pitanje smisla naše egzistencije. To je tako kad ste rođeni u obitelji intelektualca. Neprestano nešto razmišljam. Radije bih da sam glup kao panj. Ovako predamno mi je neizvjesna budućnost, prepuna dvojbi, sumnji i depresije. Već vidim, zaljubit ću se u pametnjakovićku koja čita knjige, boji kosu i traljavo se odjeva. Moj prijatelj Miha jede hamburgere i vozi tatin motor. Njegov tata klopa janjetinu, a djed uzgaja svinje. Miha je sretan i debeo, a ja suh i nervozan. Cure mene šljive, nekako mi se čini da nisam neka Marka. Previše si zaokupljen nebitnim stvarima, kaže Miha dok sjedimo na klupi u parku.